One Studios. Na yedin komo quick, ya ba bishia ye yankasa ye nua pani Salinko. Ghana ha de ka Salinko no wa hu de a ene attend ya for baabi anana say one day si bi a wo ye no wo Ghana ha be content so na ya de ayese network bi a me pese me boni din. Baabi a be ko bi a Salinko. Ene ye nya no wa ha say ye musa na ni secrets adoye ne niam a wo ye ni nyina e de na hye ne ma ne ye ni secret kura ne say. Sali Minia. Good afternoon. That's good morning. So, Bibia Boko there. Ghana for say century a wo ye no nansen na no de ni tituni adoye a wo ye ene no ama rebi atete say wo say ufuru ohia bubuo mu na upie na wo ye sa adoye obi apia free de chase onye sa de ni bi nti wo de na hye ma ye sa de no Amenjia obi bia wo tie me. Okay. Na say we are say o mu a so obehu oni bi mobo. Okay. Na nye oni bi nko anso ohun say onua bi nso e wa ho kire mu a obeboa na ya. Okay. Je tisa na tie. Okay. Ti ane adoma chede. Nti wo de na ya adoma chede. Aha, obi bia ya selecting no say omwa nipa bia ya adoma chede. Na mbusa say nti wo de na ya adoma chede. Wo hodada. Oh, okay. Ye krabio. Ye hwese obi hu kire. Edi ebe pa na eto wa abrabo ma okay obi de ya adoma chede ba wo de na wo ye ne sometimes ye wa sofo bebre ku o so adoma chede ne say nka o mo kra de nka wo adwuma wo ye ye se o mo na ye hwe wo bra ni sua a wo pese wo ko de nka ye mo na fake wo betimi a kire yen ade poti pa e bia obi ade ye ahumo bro de ti je be pa na wo ka ya ma wo start sade na wo hu bibi na ma wo start sade na na sese I did make us a woman that. But the next important, thing around it is from the Bible. Bible says, "Give and it shall be given back unto you." Mumana wa mamubi. Okay. And if as a good Christian, good Muslim, good religious person, you have to give, so it returns back to you. Because nyame de yesi hwa sama ya nkasa ye ho ene mpo emwa ye ne omote. Okay. What you say enti wo sa akoma na ekate across bebia enti biblically no as is stated in the Bible and oyenso a Awurade nso hu mobo no amo. Salinko ye de no esi ho no no ye musa se movie no se kwose Movie dem me di kan mo kan be me yesa analysis on movie forum no. Okay. Na amanfo ntemase. Na no pay soja ni ba ko bisa am say na movie na say dey performance so. Mo me nhwa de bi. Okay. Ewi asese nyame epese oye bibi fofra o say ade no. No waye remodeling. Okay. Yen ko afum. So kuani pese odua bibi wa asase a oye ne so a. Se beye nourish or the manure eguso ana ofuntum asase no na mo kan tene na ofuntum asase no na watimi aye ho bi movie ne de Awurade enne be say enipa nsusu ye nyina Awurade na be say enipa nsusu ye wuchire mu say ntiase Awurade na ede ne nsa benum ana break bibi adam omo hem etias na se nyame nsa de o ya de ye nti ye de na nyame wo say no wa ye ne ye nti kwa be no so nyame wo ma ne protect ohun wo ma ne protect na say no wa ye ne ye ti mo hunu say nsa ti ene say advice ya me pese me for wa wo platform yi so de mo obi bia ne say so wo odefo bia wo ye odefo free nyame mu se nipa ne kwa so onko asori a aya ahwe ne hyebre busa nase. Okay. Nase ne di kan say yes akwa we pa ba bia wo free bar waduru ha
study where. Enti wa office on ho kire obi a menka se on ho kire. Ye say Bible ne say odiyen kosia odi tne yen odiyen kosia odana hinta se mo kire yen enti basa ye ku odi ye din hwe no ono na o sha sale o de chebu yo ya se nyame pese oye bibi ya odo ko tight corner no odo abo ho sei o jeje wa no o san de wa ko ho he just a proverbs ya wi ma me de ano de o odo ko sie na wa ma wo si bafuo nyina esre no mani agi di later no na watwe pie e bi am ka se nhran ka awrade se odo me kwa abrochire pa emom amanfo ye dia omudi free abrochire mu no okay se bi obi ani da so obetu kwan no okay me de awrade atimi ahye matamfo aniwo okay na nya ni wo nko a ebe akere matamfo nyina se bi nyansa so omu so bi enam fomo a ombu na bomfia okay pacha wati ase yeah nti nyame de ekosia okay no de tenetene yen okay ye nya nkopon ye na ode ye nkosia sale enwom na de e de o pese o saye musician kan wa ba asa wa asema wo kekasi so nyina tetema so se na wo life na edipa sere wa na oh debi me pese me kire se in general no die onze me say eya futuo ma obi ofiri se no ho kire no okay enti ba bi a wo no enye nkranhye ma ne se nyame betima ye na tom ama na be ye obi somewhere 2000 eba so nyina no asema ya me ka kire me ho ne se me former president Rawlings okay 1972 eba 78 we had a picture na be when 2002 203 to 205 na he picture said you know what sana e ma me hu se obi a oyiro ho a na me de me ka se me hwe sa picture na me hu se me yeye okay nti na me mabamu mu obi bia example wa ye kire se wunya unkun ahyesem a ba bia empempenso a wadu wunya free ye former Lawrence na ade ne ye na because na ade ne ye example me hwe ni picture na se hwe obi picture keke hwe se de no ositie o de ko hwe Rawlings 70 something na no ye ni soldier no what to say no what to say ye mpese ye very slim ye mpese ye be kwa koka no aka se ne ye ne ye kan no what to say oh say onye president ya no wo soldier mu ne de utim say yes na although you better so you okay but soldier ni a owo adwuma ma se commander ne sa ne ma no utim say na the body ne nko atimi se komde no oh we bia no oye fast me ka se kom na minim ne family back say asema wo kan wo ka say president nso no me hu say de wo city enti sendei se miti say ya obi we me na china ko na salimpo nyame ama ne so wa ma ne muso ne bibia e okay ni panzo be ka me hwe salimpo 2026 na me hwe no e bia 30 something ana 2030 something minsu meyeye ana meye kama on se Ghana for mo kasapa nti me metitibi sa akra na eme wonwa o hwe sese niam a oye na abɛ fontentan social media ne ade a kofo bisa se oh Salinko na movie na ne ye ba se movie kura gu enko ba bia biem ana akra wo de keka bi ene ade o bisa se ade adwuma na Salinko eye ne sese a wo ye wonders gali rap ene gali be sa normal gali ya yedi na hot chocolate Sally 2017 instant chocolate mix oh okay sky hot chocolate okay that's an advert now your man papa now one out one the omo hwe nim se nyame ado me okay so me what 3 in 1 ahun da that be sent na me 2017 instant chocolate mix aya akwhwe comment section okay me ame dia me kodwom to dwom
And the product and on product and also tongue na movie no so we in YouTube ni concert ne de we share me say my bi a che ona nkrofo asere concert ne de won say nyame a che say munyam no okay awie okay ya kan say be use agena na kire bi adwene be ni say ye nyina ye wa so ma me hu ma wa adwene nyame ma wa yeah dey see you still di adwene da chi awehwe so from yeah that's so ne ye dey nkomo ba ye ko fans Ghana for e dey na wo kan ade a meka che young guy bia ne say especially those who are working for people bia me dem hye obi a wo ye adwuma wo yere ho ye adwuma bia bitufo okay ene say obema wani aso de wo okay ano yesu kra kan say wona na ebebo asu Yohane asu bomre nim no okay oso owura de ne enye wose mo wani nso de wo yes mo wani nso onfaso a eda woduma so okay dan se obepem faso a enye wo de okay obi wa na ne boss ana me boss enye ska ena one ne mankwa na edi ana one na busuafo nkwa na edi usa say de na boss bedru ho okay no credit no man any so de wo okay acha wati ase ba enda bi am ka say obosumi akatua boss de be ma no eno ne enye wusika no oh okay wusika wo ho nti se wodi anidie ene aniso ene botaye determination wodi ka adwuma na wo ye no ho abons say me boss sika ikura otua ma mboso me 10,000 5,000 no say no kura de enye no na nyame de che me demom de ode che me ye mi ankasa mi wosika ni bi da ho me da bi ankasa nyame am obi sika ni wo hyehye wa bra bo ye nku ade a se de tie bi ebe ye okay pati ase demom enwia obi ade emu ani mre wo yonko fabuo etra wadwuma nam wadwuma ho hiaw hard work enra me ko barbering shop bi bidru onyi gu ho bebre nam say na mugina bontini di nkomo no obewie na o se ma anye ye obewie na o de ahye ne nanada bi adwuma na wo ye no so ma na ni bre a enne na wuyi tra ma obi akina obonso wo na wabie shop ti se wusiesie bibi a okura yi a dachi bi ewrade ana se nature ebetumi ama wo so say yeah that's so ne ye di nkomo